Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Ethiopia, Switzerland. Umphathintambo wezempilakahle wakwele Ethiopia umnumzana Tedros Adhanom ulakho ukuba ngumkhokheli wakuqala onsundu owenhlanganiso ye-World Health Organization. South Africa. Ngensolo yokungatholiswa izindlu lokubhaha kobuyanga emkhukwini, izehlakalo zokuthumba umhlabathi ziyanda. Morocco. Umphathintambo wezekhaya ukhokhela iqula elikhulu ngeningizimu yelizwe okuqhamuke ukutshengisela phezu kodaba lokusilela kwemisebenzi lentuthuko. China, Ethiopia. Sekulendizamtshina ephapha phakathi kwedolobho leChengdu, isigodlo sesigaba seChechuan lese-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kwanele bakithi okwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa.